UJesu waseholelwa ngumoya enkangala ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla insuku ezingama-40 lobusuku obungama-40, ekucineni walamba. Kweza umlingi wathi kuye, "Uba uyindodana kaNkulunkulu, tshono ukuba lamatshe abe yizinkwa." Kodwa yena waphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi, umuntu kayikuphila ngesinkwa sodwa, kodwa ngalelo lalelo lizwi eliphuma emlonyeni kaNkulunkulu." USathane wasemthatha wamusa emzini ongcwele, wamisa engqongeni yethempeli, wathi kuye, "Uba uyindodana kaNkulunkulu, ziwisele phansi, ngoba kulotshiwe ukuthi, uzakulaya izithunywa zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla zazo, funa ukhubeke elitsheni ngonyawo lwakho." UJesu wathi kuye, "Kulotshiwe futhi ukuthi, ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." USathane wabuya wamusa entabeni ende kakhulu, wamtshengisa imibuso yonke yomhlaba lobukhulu bayo. Wathi kuye, "Lezi zinto zonke ngizakukunika zona, uba uziwisela phansi ungikhonze." UJesu wasesithi kuye, "Suka Sathane, ngoba kulotshiwe ukuthi, okhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa." Kwangikhona uSathane amyekelayo, kwasekufika izithunywa zamkhonza. Kwathi esezwile ukuthi uJohane ubotshiwe, wasuka waya eGalili. Wakhuphuka eNazaretha, weza wahlala eKhaphenawume elingasolwandle, emikhawulweni yakoZebhuluni leyakoNafitali, ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngumphrofethi u-Isaya ukuthi, "Ilizwe lakoZebhuluni lelizwe lakoNafitali, ngasolwandle ngaphetsheya kweJodani, iGalili labezizwe, abantu ababehlezi emnyameni babonile ukukhanya okukhulu, lababehlezi elizweni lasethunzini lokufa, ukukhanya kuphumele kibo." Kusukela kuleso sikhathi uJesu waqala ukutshumayela esithi, "Phendukani, ngoba umbuso wezulu ususondele." Kwathi uJesu ehamba ngasolwandle lwaseGalili, wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa nguPetro lo-Andreya umfowabo, bephosela imbule olwandle, ngoba babengagweli benhlanzi. Wasesithi kubo, "Ngilandelani, ngizakulenza libe ngabagweli babantu." Basebetshiya amambule bamlandela. Esedlulele phambili wabona ezinye izelamani ezimbili, uJakhobe kaZebhediya loJohane umfowabo, besemkolweni kanye loZebhediya uyise, belungisa amambule abo, wababiza. Basebetshiya masinyane umkolo loyise bamlandela. UJesu wahamba elizweni lonke laseGalili, efundisa emasinagogeni abo, etshumayela ivangeli lombuso, esilisa abantu ezifweni zonke lasebuthakathakeni bonke. Udumo lwakhe lwaphumela elizweni lonke laseSiriya, waletha kuye bonke abagulayo, ababephethwe yizifo ngezifo lobuhlungu, lababengenwe ngomoya ababi, lababelesithuthwane lezilima, wabasilisa. Amaxuku amakhulu amlandela evela eGalili, laseDikapholisi, laseJerusalema, laseJudiya, langaphetsheya kweJodani.